tuli ba kyama kyaife okuva ku Italy nawo tikikandi ku mutima niwoba niyirizinga era bakuwaana irogo bwotuuka ku Kyabazinga iwe mweno nyerekerawo ovanga ku muntu atembeeta ebyabusoga ku myaka gy'emigere naye ndeza ni bakulu be abasoga tudduke kubanga mwene mwalimu n'amatama geesege isaife mwene mwalimu obutini tambula ng'ovimba ng'omusoga ate niyo bita oyogera ng'olusoga kubanga mwenemu yatwendeza luno olusoga likwenda okubona obugalo obwemu abasoga ofunvuwe isaife Kyabazinga ofunvuwe sebo baba nsense wike muno mbonera irala era tunafunvuwanga babiri tuli ba kyama kyaife okuva ku Italy nga ndinizito ku Italy watandika okwemola watandika okutagala oli kwemola toli kubitegeera yogera olulimi lwotegeera kyova nakoba nti kutini tambula ng'ovimba ng'omusoga ate niyo obita oyogera ng'olusoga kubanga mwene mwalimu yatwendesa luno olusoga likwenda okubona akaseko akaimu abasoga we are so happy and we are very excited bana tuli basanufu ino kuba baba waife alimu ni mama waife alimu Leopard tuli basanufu ino okuboneka nga tukulina twali tulina okuba niwe wikere ndidukira speed yaliwo ninjawo speed yabawo ningi nakuba Leopard tulina okolaki okumuleta it is so good nti tulina ni video y'olwemba luno tusooka weyambirire okuba kubona then sobola okuba nga tutambula tuti mwena abambona ninze Leopard the monster omwembi wa Kyabazinga omuyaka era olwemba n'olwofunvuwe isaife baba Kyabazinga oluli kusinga amaani obusoga ni mu Uganda yona awakana ng'ojja ku oli Leopard olingo mpala mu lusoga mpala ate monster nti nekyo ekintu ekibaawo nga kitiisa kati nga bwe ndi wano n'abali ku TV awo baliko bati monster eriyo omusaadde omulala yankoba ati niwaani namukoba ati Leopard akati okay namukoba nti ayiriwaayo da monster yakoba ati the monster Leopard abasinga batandika okuba nga bakuba obwama olw'olwemba luno ofumbuwe nga osanga abandi bali tibaidi nti oli mwembi mpaka olwakuba luno olwemba twakuba anti kati era mukalya mubaamu ekyo nti olwana olugendo lwo paka Katonda wakuwa olw'olwigulawo so nze ofumbuwe n'olwemba olwanga olwigwirewo buli kimu besides ofumbuwe watandika lyokwemba nze ndule ku industry era nze natandika okwemba nga nkasoma n'okusoma era nze I got my first hit nga ndi ku isomero bagyetoona Mwisa nalukubanga nsoma S4 olikitegeera era lwali lw'amaani ino ayi tino lwanemesa okujja paka ku gundi bagyeta batya eyo university eriyo kati eriyo ekiswikaawo kabiri ku university kuba nayenda kusoma mbuke ne university PhD eba masters so kati ebyanemesa okujja ku masters tiikwemba ate kabiri it was money olikitegeera bwekikoba university wakiwagibala ati kati olisobola kugibala kuba nze nalinenda kireere era detwalanga ate asoma wiiki ewedde twalaba abayimbi bagenda mu parliament ne balabika okuba nga bakola ki nga bawa copyright osubira copyright eno kigenda kusinziira in case nga Baba TV evuddeyo Baba FM nekuba oluyimbalo Baba TV ebegenda kukola ki ebegenda kusasula nga bakyalinda mukono gwa president yakoleki ateekeko kuba suubira copyright eno abayimbi abato tegenda banyiga nnyo kyendidi nti erijja kubaniga but kyendidi nti amateeka wegaida kati kiringa bwe baleese ekintu ekyokutoola obuyumba ku nguudo kiba kirijja kukola amakulu mu maiso ayo bayo bekikosa mukaseera ako kati corporate eyo erina bejja okosa kati okitegeera naddala nti nga presenter
abaira asobola okudema okuba olw'embalwo ng'omusabi olikutegeera kale ajja kulukuba nga akusasuyire kubanga ojja kumusaba nti nkubirako olw'emba lwange aleke ekola ki kulukuba ate oli kumukoba akusasula alukube eyademanga okulukuba nga omusabi olikitegeera aliyo nibe bookyayo osobola n'okwokyayo omuntu era yaleka kulukuba olikutegeera kati mukukikyusaawo yabe nga nakusasula olikutegeera so twetaaga kyendide nti abakikoze bagezi but twetaaga okutusomesa ino n'okuboneka engeri gye bakituwa direct nti n'omuntu asembayo wansi akitegeera kubanga kati saawa n'ebiriwo byabagezi bonka olikategeera nze ndi kubona nga interviews edda abantu abandi engeri gye bali kwogera corporate bintu bya kigezi ino omuntu ali wansi tajja kukitegeera olikukitegeera so kati abantu balikoba eri abalikoba ife nze kati eriyo badije abali eyo wansi nga bo tebakitegeire siya nze nga tikubadde aba Nigeria nze nga nkusasula ntya ayinza okuba nga tikituuka olikategeera but soka twetaaga abakikoze kuba bakikolera endowooza mu kupapa munku baire mu batyami baire batuwe clear information kwekyo ekintu esobola nga n'omuntu asembayo wansi asobola okukitegeera kuba ninze wano tikidi kubanga nze kyandindi nibeerebe n'ababairemu abasinga bona tibakidi olikategeera ezira yakitegeire corporate kudata gwogula okudownloadinga olw'emboolo ebatema ngayo totegeire so but percentage eyo nga bonaagula data embiza ogula data basala ku data oku kati ate mu baala percentage eyo yakola ki kuba kati eriyo baala yonna data butoyede nembediri ku flash wali wadifuna already nga wadifuna wadownloading ekikoba eyadifuna yetasasule anti batema play kale bebakubyenga bati kooma kati simanyi bataamu obwoma bwa monitoringa bumonitoringa ki dino airplay radio tv kati ndikwane nokubaala wano kubanga nze nemba dansolo kati akakoma kirindainawaawo shazam wata yakola ki yabona nti oluna oluzaine era tukubanda sente diti oba tukusaze sente diti ayide bakitusomese nze zidoweire onkobi ayi twetaaga okutusomesa ino Let's talk about the song, that song that you have recently produced. Yes. How has it changed your life? Like, how has it impacted you? Because we first saw it on a TikTok challenge. We didn't get to know the exact person. So the person is here, sitting with us. So we want to know, how has this song changed you, like, socially, within the music industry and everything around, especially within this region? Kyendidi, nti nze ng'omuntu luno olw'emba lundeetaire buli muntu omusoga yenayena waali n'oyo atali musoga kubanga ndowooza wabona nti bwena lukola ne baali lipazo bayira mu kyenakola ne bamupyentipyeri n'abasimanya babwakabaka bwawe olikitegeera bonabona bayira mu kyebakitegeeza nti nze gwe babonera ku buli awo wonawona buli muntu yayiramu awo waali bantegeerawo okitegeera so tusobola kuba nti nkaalinga wale okitegeera aye ate kabiitirina kwewaana nti mbise nina okola ino okukuuma ekyo ng'omutindo ogwo gwebamboneremu nti nkola ebyakabi bisigala nga bikola ki nga byakabi kyova wana lumukirewo nakolerawo ate n'olundi olwa dansi olwo beeta tondidi olikategeera so nze kyendidi nti luno olw'emba nga before abantu bye beeyogeze eyo bebakobaako di leopard kati obwakyabazinga bukuweire ki obwakyabazinga tebwantuma ku lwemba nalwemba lwakwenda bwakyabazinga olukitegeera so kibeeri oyo anumirwa yakoba ati leopard ono mwana wa munaku olukitegeera kambe n'engeri gyemusiimamu mwene olukitegeera so kati abantu mu okubanda nze zirayo antuma olukitegeera nayemba because of talent nakwenda bwakyabazinga bwange kwenda baba isaife kwenda lusoga olukitegeera so nze nakikola ku mutima katonda yanamba engeri gye nakikolesa laavu nga muzira bukumpanya katonda yanamba kyabita era abaana baida bakomentinga ku videos zange bakoba bati olw'embalo luzukwisa ino obusoga nti tutuuse ku akaseera ng'olusoga lugemya internet yonayona olukitegeera so nze nambaneebaza katonda ku lwekyo akoba nti katonda weebale ino weebalire irala kati family ya Kafeero bwevaayo nekwidako ojja gihandolinga otya complaininga ku lw'emboolo yavaayo oku ng'olw'emboolo lwana ku daali 3 eri abankubiraku ku radio ya Masaka eyo bangayitako ni mutabani wa Kafeero bamweta Swazi okitegeera bwe bangayitako naye
mukasera ako yali mukambwe kuba yali tategeere kyenkoze olitegeera kati baja ba striking audio je nali ntere ku YouTube bagitolayo olikutegeera kati just of recent na ko bayitano nali ndi awo omukulu wa Yuga Music mujindi Yuga Music yankubira isimu yankoba ati Leopard nize ntwala Yuga Music ndi kwenda tuogere mu kubya olwemba ati ayi tiri kwenda kukusiba ayi tiri kwenda kukola kibi wabona ndi kwenda oni nonola iwe side yo then nkuwabole olikutegeera kati wena mwinola side yange namukoba nti nze nende ino kafeero ng'omuntu nali faniwe kubanga ndi muto ngande nembede dakadonka mukubanga nabanga kwewa dada nabanga kwewani nede nemba of course edibayo kati yenze namukoba nakikola lwalavu nakola cover kuba olwemba original ya dakika 14 nze nakola lwemba lwa dakika ditya kandi it's just a cover nawandira mu baba wefe kyabazinga olikutegeera kitali kibi ngate ndikyusa mu lulimi olusogolwa ife olikutegeera kyagema nti obana embye endongo nakikyusa lwakuba nti wetaka kwetegereza ino kati nakola a beat next to theirs olikategeera ekyo wewe DJ osobola okitegeera kati bwe namukoba ntyo yakoba ati bo babaire bazira buzibu naye ogeere ku mutabani wa Kafeero yakoba ati yogera ku n'omwana oyo obone endowooza ye bwe bambona nga nzira mbeerambi ndi mwikaikamu yange itatwaba conference call twayogera ndi Swazi twamaliza Swazi yakoba ati Leopard nze zena ndi mwembi ndi kyobitamu Katonda ayinza okuba nguno n'omukisa gwakuweere nze naaguniinamu waba nga tolina erabira paka kuba Katonda asobola okuwa omukisa ogundi n'aba example embi mu interviews do ni history wongo koboti omusaado oyo omuvubuka oyo mutabani wa Kafeero oyo olitegera so yakoba ati Leopard ife tukuzira ku buzibu era ekyo omukisa omulungi oba amawulire amalungi wena obambuuza bati kati lero twatolayo olwetaaga nako kati ndwetaaga ino kubanga lwalina 5k in 5 days luba lutambwire alwizaayo era saawa eno kiri okay era nakola ne video ku TikTok najitaayo nga mutabani wa Kafeero mwene ankobya ati as it's a cover it's okay you can work kuba nzira gundi corporate bichi bayota bete nzira like titwala corporate yeyiwe ndagenda ufuna mu mwebyo olikutegeera Leopard man singa bukere kuncho bakuwa list olupapula otubulireko abayimbi wanu ebisoga nga wetoyire ku iwe nga iwe Leopard wanu lista otubulireka abayimbi bomanyi abasaane bimuli mu mwaka guno n'okugutumazima beka tweka abayimbi nga basatu mu busoga wange omwaka oguwedde ne guno kalole kuona obuzibu bwenna Franka nze ntera ino okuwa abasaada abo ku masanyalaze gange n'abawaako ayo olikubona abembi bebusoga wano osobola okukola ekintu mu mutima mulungi ayi mani bo Babiloni olikitegeera nze nga bwe ndi ku interview yange kanjivimbiremu nja gwenja kuwa amasanyalaze bakozeeze nalikola ogwange kubanga olikubona abo abaami babakyaza ku di radios omuntu yaderegaderega buli mwembi olikutegeera nga yate mwembi mulungi olikategeera nga wabanga agaiseeku n'empisa n'okulaga nti ayendeza bayine nga abantu basobola kabiri okwongera okumwenda n'atamwenda yakola ki ayenze nayegera kubo kati ze n'amasanyalaze gange ngavimbira mu nganzi era ninze da monster star omwembi ali wabandi mubanooni tupushinga music ono eriyo olwemba lwetwabwino lwa Tondidi Tondidi nakuba nti wow kati atakulekera oyo yayida mu December nga tujja mu Christmas yayida yabanga azibula amato g'abantu olekera nti Leopard aliyo kati ofunvu wayagaana weerere yabitabo bite soka nabere n'okwizaako amangu tyenda kulambala nga bembi bakola yafuna hit yalambala ajokwenda okwizaako nga bembi nga 10 bale ku road yawo nga takasobola kubagema olesegeera lolwemba amasanyalaze gerulina mangi ino lolugatambula olwemba zido olwemba tyayemba lwemba lwa season nti lujja kubaawo myezi 2 oli kategeera nti baba kyabazinga maja kuvaawo oli alijja kubaawo paka olikutegeera obusoga bujja kubaawo paka wenkoba nti yogeranga olusoga lujja kuwaawo oli so olwo lwemba lwabyasa na byasa Leopard saba tukobye mbusimanyi watunidire embu ezira muntu yakusimye kuko lwakubanga butena twaniga twakuba tuwacho pajja tukoba atyo ngate abembi abasinga beidira bona bakola kibwa kwanche era luno lwemba it is really telling a story it is a good one era luli kubanga luwekeninga
abasoga okubanga basuka actually olwemba ni video yasamisa nti wabeere ku lubiri munda mu lubiri tina ku lubiri ndi kubona alo ku lubiri then ni munda wow so yo twabeere ku live emu ku Musafi live Alpha Times ngali bali kuwaya muku yajja yakona ku Keidinda ati abembi beno timujja ku after 5 timujja kwogera Luzungu kituufu kati ekintu ekikasinze like bakyazangako ku abembi ku after 5 abeidinda right bayogera ki bayogera Luzungu oba bayogera ababakyaza bazungu bebakyaza andi kati ekituufu kyandibaire nti wulira eriyo omuntu kati kiri mirundi ebiri profession y'omuntu kati nga TV edo baba beetaga mu Luzungu olikutegeera but eriyo omuntu okuva idinda ng'agire ku after 5 bamuwa dakika ditya mu dakika ede 5 ngali kwenda promoting waka yasala wayogere Lusoga mu dakika imeka 5 olikutegeera because nzembwe ne bebakyaza ku TV ziralwanga kuku no okuba kumpe kati nganza akasera kemaze wano olikutegeera watyango olaba era akali mu Lusoga mu dakika 5 ngabera ajja kuira mu Luzungu dakika de mwandi mwonga irimu mwakomawo akasibula beka wabula ate n'ekindi n'abamwize mubona bakoze bubi olikutegeera kubanga kabiri woyenda oproofing abantu okola ensobi era abasinga bayogera Oluzungu era lufuni mu video de bakoze olikutegeera lwansonga nti babaire ku panic olikategeera aliko ndina akakase nti Oluzungu ife tulwidi olikutegeera kati wamaliza ate baide Oluzungu lwandawulo eriyo okwogera Oluzungu ng'oli kulwogera ebigambo nga bituufu nga ya accent ereetera ali kubona yakoba ati kwogera Luzungu kyo aye nga ate lutuufu olitegeere I am going I am kati I'm most welcome naibya gundi olitegeere so ekyo kyo eyakyogeire abasoga like abasoga abembi abasoga abali kuyomba bakitwale nti yagaise ku promotion kubanga okwogerwa ku kyona kirungi nti kyaide mu mawulire kati from art industry ekyo kyetuyidi wabula oluyisa abembi abakulu kulwabo bo baniga bonige olukitegeera kati nze ndinga wondogera ku niwonko boti twakubwene n'omuwala mubala mwandogera muli kuntambuza lina lyange omuntu ajja kubuuza ali who is Leopard olukitegeera yeah man alien yave yatikuba ati mweno yakugoba takapetaaga tena tutamwetaaga ekintu ekyo kyogera koti ali ndi bukyanga yemba yakembe busoka mirundi emeka iwe shodo idiku zido kuba ndukiraida kweganga bakubira amabanga edano kulaleko kadaga ngalkwida mukuva ejebiri yaje mayuge bakona yajja kukunayo bana mutumbeeyo bakona ya tugova era nagamba okuba yagala okulongoosa ekibuga somujjeko abatembeeyi yako bano bali batwala Iran music wa Uganda ino okujamu abayimbi abasoga tutandikira kule kwali tumujjemu tugende ku Landu soja tumujjemu yanda tumujjemu sasoja kati alien ye nga ye ngale ngabusoga ina Leopard Monster theater alien bange do shoda yembye entone ino shodi baire muno ningi olishegera wabanga yembye ku ntone kitegezera asobola obutembere irala kubezera bamenanga butebe so abasoga mbategeeza nti nze nga ndi woti mwetaaga alien nja kufiringa gapo yaga dusibule mu Luzungu okumenyawo kiri ekya mwagala nsibule mu Luzungu nsibule mu Jamaica wa Luzungu I'm very happy to be here. Thanks the team for inviting me here. I'm really very excited, very happy. Keep your eyes on this TV. Thanks for watching. This is Leopard the Monster. The body, the dangerous, the nightmare of Alien Skin. Because Alien Skin will never vimba here when Leopard the Monster is here.
Leopard you will never boost. You will never show off when the monster is here. Abalabi baffe abalungi mwebale tulaba. This is Leopard himself. So thank you for watching Swag Zone. Those around Jinja, Kampala, banange mwebale kulaba Swag Zone. And tumirako mikwano jange, my family, abali Ebugembe, and those other friends of mine.